Kulandzela kwethula kwamaphakelo eveni lethulwe ngumhlonishwa Neil Rackenberg Itolo, indvuna yetiko letisebenti nenhlalakahle yato, Phila Buthelezi uvetile kwekutsi liphakelo lelifakiwe kito letemfundvo litawulekelela kwekutsi linciphise lizinga lekubhikisha kwebafundzi besikolwa emakolishi kanye nemayunivesithi. Significant increase in scholarship awards lekufuna siwente besinikwe 2,550 lesesiwa awardile abantwana nje basesiklasini njengoba sikhuluma labanye bakuma-orientation labanye baya-register but-ke kulokhu announce namhla it's 1,000 more lokusho ukuthi njengoba sisuka lapha siye-office kubuka ukuthi ngibaphi lesibandakanya kuleli lebasele sikwadi ukuthi evikini lelitako babe sebathi nabo ukuthi bayakhona ukuchubeka netifundo zabo noma sithokoza nje kakhulu noma simo seminotho singasiso lesikahle sibonga le-effort lengalo because the 1,000 scholarships is 45 million more tikwalo 602 besinikwe yena njengoba uvile ukuthi 647 million for this financial year. It's a significant chunk ku-budget nawubuka dedicated kuma-scholarships bantwana bamaswati, so siyathokoza siyitile ukhala kutawuba khona kodwa sekutawuba kuncanyana Tindzabeni kubika Phokuhle wakwaDlamini kantsi titfombe tihlanganiswe nguZandile Mpapane sisephalamende kaLobamba.